Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon asurduan kan ibaon ni Esteban ni Arcadio. Ngam saan latamat nga italtalak daytoy ni Arcadio. Iti sabali abangir, mariribokan danana Isabel kan Ronnie. Gaputa kumarkaro ti sakit ni Angie. Katap no makaliklik ni Angie iti polusyon. Insingasing ni Nana Isabel, ngagyan ni Angie iti vacation house, iti away. Papagayam, denggen tituloy te seryetay o itaalawas anapauluan. Naindaklan nga ayat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hoy, papanam kwasit. Agturong kan samet di tadakkel abalay. Apay ayan wag turungak ijay. Mapanak ijay, tada nang bilin kanyak ang mapanak. Asino tinang bilin kan ka ngayong kagtakaw, ha? Ha? Sa anak ang mapanagtakaw. Si kakit di aglang-lang akang agtatakaw. Anya? Hoy, pag kunaamet ngaglang-lang akang agtatakaw. Nuag ngirsi ka, kas ka lang agtatakaw. Iswasaan kang agngir-ngirsi. Intun kon. Sikat titinakaw ko. Ha? Apay nga ibagam ngaglang-lang akang agtatakaw, ha? Apay nga ron nga ibagamat ang mapanak agtakaw. Awampay tinakaw ko. Presko at talaga ti angin dito'y mama. Adapay kay kayo iti aglawlaw ti balay. Saan akas iti balay tayo iti syudad, apuro pasdek amin nga aglawlaw na. Wen mama, dito'y nalamiis ti aglawlaw. Saan akas ijay syudad ang nagpudot. Magustom ka di dito'y iha? Wen mama, pudno ti kunayo a presko dito'y. Awan polusyon. Ay, masigurado ka sumaya at to ti kasasaad mo dito'y. Wen mama, ijay syudad. Asidag ti balay tayo iti palengke. Ngalawmaw, kan kanayon ti umur ti lugan. Naaso. Ha? Nagpintason a babae day taadda di tagay ti dakkel a balay? Ay, mabainak matan nga umunag. Ay, timalyawan tinapintas a babae. Adda ka di masapol mo, manong. Kuha ma'am. Imbaga ngamin ni Sir Ronnie, nga umayak itaabigat ditoy. Si kaka din ni Manong Arcadio. Ewan ma'am. Umunag ka iti inaladan, Manong. Imbaga ni Manong Ronnie ti may papankan ka. Agyamanak ma'am. Manong Arcadio. Di mo ka di kayat kagyan dito Adda kwarto iti asidag ti garahe apagyanam. Kayat mo asawan? Maturugak ditoy, ma'am? Wan ko, mamanong. Tapno adda ka duwami a lalaki dito Apay nga ikarkargam iti bagdag iti badom, anak. Kunang amin ni boss, nagyanak kano ijay, nanang. Para bantay, tawan kano kadwada a lalaki. Saan ka nga ron nga ginawed? Saan nanang? Apay ano umasidag ni boss kanyak? Apay nga ta mababainak, nanang. Kastala siguro taitalang ngagkabalay kayo. Sa maysa, may maysa maalalaki ijay. Idintaw tadwada a babae ijay. Apay ngay, ano jay may sa babae ti umasidag? Kat saan akas jay ti mariknak? Ay na, anak ko kas kalaubing nagpaiso. Iso nga ibagada kurang-kurang ka. Apay kumakurang-kurang ay? Agsingsing pat kan agagagat kay jadakkel abalay Nagasat ka, tasika ti inala da akadwada ijay. Ay nanang, agsingsing pat kan agagatak, tapno didak sukatan. Ma'am, dito'y kadisirok ti kayo ti pangikabilak iti indayon mo? Wan man, manong.
Mayat dito ita presko. Mayat ti angin na. Pagiladan iti aldaw. Sige nga rod, ma'am. Mabit lang, Taigalot ko ti talina iti agsin numbangir akayo. Agyaman nak, manong. Ay, ma'am, madamag ko man gayam. Apay akay kayat mo dito'y away. Kaaduan ti taga-away. Kayat dati agpasyudad. Tado ka no ti trabaho, ijay. Kaya't kumat ijay syudad. Ta ijay ti ayan ti negosyo mi. Ay, kayat yu asawan. Agbakasyon kayo laang dito'y, ma'am. Wen manong. Adda ngamin sakit ko. Kasapulak ti presko nga angin. Kan presko anat nateng kan prutas. Ha? Adda sakit yaw? Apay naklaat ka, manong. Kaasi kamat nga ron no adda sakit mo, ma'am? Saan ka di maagasan day taas sakit mo? Nabayag ngaminan daytoy. Agas laangan timang bibiyag kanyak. Panawin siguron, tapno aginanaak. Kasla na patag tinagsaritaan nyo ka ni Arcadio iti sirok ti kayaw, ma'am. Idi imbagak nga da sakit ko. Kasla masagnan launay, manang. Oray kasla ubing nga agpampanunot. Nasingpet, kun nagagat saan ka day, ma'am? Para kanyak, dagita a klase ti tao ti mapagtalkan. Saan da amang loko? Sa bagay, nukit kita kat nasayaat mo ti aramid na. No panagdalos, nasayaat mo ti panagdalos na. Kasla gunggunay, kan agsasao nga ubing ngam na singpat. Kastamat nga ro ti madlaw ko kan kuana. Saan mo't ama ko na akurang-kurang, talimpyo mo ti aramid na. Dagiti lang ang nakurang ti pan nakaawat na, timang dilaw iti kas ti a klase ti tao. Madlaw ko? Kat ada pa nangi sakit mo ka ni Arcadio, ma'am. Apay ka di, ma'am. Anya ti mariknayaw? Maulawak. Tulungan na, tao mo nagtayjay sala. Sakruyin kayo langan, ma'am. Saanan manong, tulungan na klaan. Sige, salabayin kayo nga rudan. Mga numatumba kayo. Sige man manong. Kasla matumbak. Inakagtugaw iunag. Sige, ma'am. Salabayin kayo. No diyo kaya tasakruyin kayo. Sige, umunagtan. Anya ka di tinapasamak, ma'am. Jay agas ko man manang. Sige, tainak mo't mangala iti danom. Ay, dinardaras ng tinapan mangala iti danom. Ay inak mo talaan ti agas mo, ma'am. Nakitak anataranta ni Arcadio, idi na ulawak. Tinulungan na kadagos. Ma'am, atuhin ti danom. Ayan ti agas yaw. Mutan ti agas, ma'am. Ay, daras manang. Ay, mga nuan niya ti mapasamak ka ni ma'am. Ato'y ti agas. Agya manak. Ato'y mati danom, ma'am. Ay. Agya manak. Sige, agidakan iti sofa. Tabantayan ka. Mabalinak a panawan manong Arcadio. Ha? No makaturo ka, sumaya at tuntirik na. Nakitak ang nakalukat tigig tidakkel abalay. Ngam sisik karudan sa ti babaeng adayjay. Anya? Nakalukat ko nam, nanang? Un nga raw, ngam ti pagsidda awak. Jay babae ang nakitak ijay. Apay ngagsinsin na labay dakin ni Kadyong akwasay. Anya? Uri asino adisin ti a babae. Di nalakid di kayat ti makisin na labay kini Kadyong. Nakitak nga raw, siksikutan pa'y ni Kadyong ti babae. Anya? Napintas ka di ti babae, nanang? Saan ko ida nga inasitgan? Ang uray adayaw, madlaw ang nagpudaw. Ay, na yan.
Umapalaksa. Jak pa'y nakasalaba itinapudaw a babae. Mapan kay jaaway, iho. Ingka ikanda ading mo iti abastuna kan agas na. Makumikumakpay ngamin. Wan mama, isaganak lang tilugan ko. Sige, ikargam aminan ang mabalin mo nga ipanijay. Wan mama, sigurado ang maragsakan man ni Angie na makita na. Umayak kumamat. Nga masapol nga agatendarak iti meeting mi kadagiti kakadwak a negosyante. Agkuyog tantoy ton maminsan mama. Wan, iho. Bigatak ton nga gawid, malam nga minan. Adamat imunag ako tiyay itidakkel a balay. Ay, kitaak man. Sumiripak man di tagay noan niya ti makitak di taulag. Na, tiyay nakitak akasinsin na labay idini kadyong anapu daw a babae. Adamanan sa bali akasinsin na labay na. Sino ti babae kanti kasinsin na labay na? Ay saus, sabalin sa daytoy na. Nakitam ka din ti ibagbagak anapu daw a babae asin na labay ni Kadyong. Saan pa inanang? Apay ka di? Ay saus, nakitak manun nga da sa bali anang salabay kan kuana. Simangpit anak kakutsay. Ay, padasak tuman ti mapanmayt. Barang agpasalabay mo't kanyak ti bagbagayo anapu daw a babae. Tapay ko maaber, ingkamot sa labayan. Depende. Ang mas daawak di takunan mga damanin mangsal salabay a sabali. At dakat kastan? Mas daawak man ijay. Apay akas jay. No jay nakitak alalaki itay. Langan na ti disente. Ngam no ni Kadyaw, kurang-kurang a tao. Agam sila labay na. Ipakita kini Kadyong akwasit adinak tupulos martapan, nanang. Apay, imbaga na kan ka, amartapan na ka. Saan na pang imbaga? Ngam imbagam anakitam asinalabay na ti babae. Kaya't nasawain, inartapan nak, no saan apasalabay kanyak ti babae. Apay amapan ka iti dakkel abalay. Ay, imbaga no pastrakan da ka, kat kanayon anak karikap tigay alandam. Kumusta ka natin ko? Nasingpat ka dimit lang ti inalak alalaki kadwayaw ditoy? Nasingpat manong, nagagitpay. Amom ka di, idi naulawak, nataranta ng tulong kanya. Sa anak nga rin nagkamalian ng alakan ko na. Kasano ang nagkita kayo kini Manong Arcadio, Manong? Ididamo ngay may kami kani Manang Elisa. Imay timulong ang nagdalos. Kunak atang danak. Angem ko na managtulong ka no ti taga-away. Kastagaya Manong. Maay-ayo akan ko na. Itaman pa yung ibagang nga pa kay aywam alalaki ading ko. Ni Manong Mat. Dakas ka di? Nasingpat ni Arcadio. Ay, nakitsinda ka mo gayam. Ada ka di bagbagam. Sino ti babae ijay dakkel abalay? Apay anakitak ti anak mo ani Kadyong ijay. Inalada ka dwaday jay. Kasla katulong kan gwardya sa kanaw. Gwardya? Anya nga iti gwardyaan na. Makagwardya ayamot ti kas iti anak mao. Tapay, anya ti problema iti anak kao. Nasingpat kan nagagat ti anak kao. Sa bagay, datayo nga inna. Oray adda diferensya ti anak tayaw. Isakit tayo lata, ta anak tayo ka nga raw. Aywan, iso nga isakit mo lang tamat ti anak mo asadot kan balaw. Nasaon ni Flora, nga inalada ka nun ni Kadyong akas hardinero kan gwardya ijay dakkel a balay. Anya? Kaya't da hardinero ti kasya a klase ti tao? Ay, si kalakuman tapno adda mo trabaho. Agswildo ka pa'y abinulang. Mapanak to man iti dakkel a balay.
Ibagak asyak ti sumukat kini Kadyo nga akwasit. Sigurado akayat da ka, talimpyo ka ataaw. Saan akas kini Kadyong akurang-kurang? Ket armak to ti ibagbagam anapu daw a babae nanang. Agbalin to a manugang mo dayjay. Wow, nanakaw. Ipakitam analalaing ka ngem ni Kadyong. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy teseryetay itaalawas a napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.